myaka myinshi ishize Iran yakunze gufatwa nk'igihugu gifite amakimbirane menshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Ariko muri uyu mwaka 2026 ibintu byahindutse mu buryo bwatunguye isi yose. Misile zatangiye kuguruka mu kirere, drone zitangira kwibasira ibirindiro bya gisirikare, ibiciro bya petrol birazamuka, isi yose itangira kureba mu burasirazuba bwo hagati. Benshi batekerezaga ko Iran itazashobora kwihanganira intambara ihanganyemo n'ibihugu bibiri by'ibigugu, Amerika na Israel icyarimwe. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, Iran yakomeje kwerekana ko atari igihugu gisanzwe. Ariko se niki cyatumye isi itangira gutinya Iran? Nize imbaraga iki gihugu gifite, kandi kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bikomeje kuyigabaho ibitero? Muri iyi video tugiye kureba ibintu bitandatu bikomeye isi yamenye kuri Iran nyuma y'intambara yahinduye byinshi ku isi. Bahaye ikaze mu isi yanjye, nitwa Sana. Icyambere, Iran yerekanye ko ishoboye guhangana n'ibihangange. Mu gihe intambara yatangiraga, benshi bibazaga igihe Iran iri bumare idatsinzwe, kuko abantu benshi barebaga impande ebyiri zihanganye nayo. Ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzi ko zisanzwe zifite igisirikare gikomeye cyane ku isi. Ntitwakwibagirwa Israel ifite ikoranabuhanga rigezweho cyane. Ariko Iran ntiyahise isenyuka nkuko benshi babyibwiraga. Oya, iyi yakomeje kohereza misile, ikoresha drone zikomeye cyane, ndetse ikomeza ibikorwa bya gisirikare nubwo yari iri gutegurwa bikomeye. Ibi byose byatumye benshi batangira kubona Iran nk'igihugu gifite ubushobozi bwo kwihanganira intambara igihe kirekire, nubwo cyabonwaga nk'ikinyantege nke imbere y'ibihugu bibiri cyari gihanganye nacyo. Hari abasesenguzi bavuga ko Iran yiteguye imyaka myinshi ishoboka y'intambara kurusha uko abantu benshi babyibwiraga. Bo bumvaga ko intambara iyiguyeho gitumo. Icya kabiri, drone za Iran zatunguye isi. Kimwe mu bintu byagarutsweho cyane ni drone za Iran, cyane cyane izo mu bwoko bwa Shahed 136. Izi ni drone ntabwo zihenda cyane kuyikora, ariko zifite ubushobozi bwo kugenda intera ndende cyane. Izi drone zishobora kuguruka ibirometero birenga 2000 mu gihe gito, kugeza ku ntego zigoye, kandi zikaba zigoye kubonwa vuba na radar. Bivuze ko iramutse iguteye, kugira ngo uzapfe kumenya ahantu iri kandi uyifatisha ibipimo byawe bya radar kugira ngo yirwanye, byagutwara umwanya mwinshi. Ibi byatumye ibihugu byinshi bitangira gutinya uburyo iki gihugu cya Iran gikoresha ikoranabuhanga rya gisirikare. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bifite defense system zigezweho cyane, hari drones nyinshi zashoboye kugera ku ntego zazo. Isi yatangiye kubona ko intambara kiri zimbunda gusa, ahubwo drone n'ikoranabuhanga biri guhindura byinshi. Iran cya gatatu yerekanye ko ishoboye guteza ihungabanya mu karere kose. Mbere y'iyi ntambara, Iran yari yaraburiye ko nidaterwa izihimura. Nyuma y'ibitero bya Amerika na Israel, Iran yatangiye kwibasira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Hari ubwoba bwinshi ko intambara ishobora gukwira mu karere hose. Ibihugu byinshi byo mu kigobe byahise byongera umutekano, harimo Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, UAE ndetse na Jordan. Aha hari ukubera ku bwoba bw'uko ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri ibyo bihugu bishobora guterwa, kuko Amerika yari yamaze kwijandika tayari mu ntambara ya Iran na Israel. Isi yose yahise ibona uburyo intambara imwe gusa ishobora guhungabanya akarere ko isi yose ifata imbunda igahangana y'ubwayo, ububasha bw'igihugu kimwe gusa, Iran. Icya kane cyatumye isi itinya Iran ni umuhora wa Hormuz wahindutse ikintu cyose isi ivugaho. Mbere y'iyi ntambara ya Iran, abantu benshi ntabwo bari bazi umuhora wa Hormuz ku buryo buteye ubwoba. Ariko nyuma y'uko Iran ufunze igihe gito, isi yose yatangiye kuwumenya kugeza n'iwacu Rwanda. Uyu ni umuhora unyuramo petrol nyinshi ku isi, ikanyuramo ibikomoka kuri gaze ndetse n'ibicuruzwa byinshi by'ingenzi. Abasesenguzi bavuga ko hafi 20% bya petrol ikoreshwa ku isi binyura muri uyu muhora wa Hormuz. Ubwo Iran yavugaga ko ishobora kuwufunga, ibiciro bya petrol byahise bizamuka
ku isi yose ibihugu byinshi byahise bitangira kugira impungenge ku bukungu bwabyo n'iwacu bihari. Icyo gihe abantu benshi batangiye kubona uburyo Iran ifite ijambo rikomeye ku bukungu bw'isi yakigiye guterwa cyamanitse amaboko. Ariko nta muntu n'umwe wari uzi ibanga iki gihugu kiryamyeho, umuhora wa Hormuz wateje impagarara ku isi kugeza n'ubu ibiciro bya essence cyangwa se bikomoka kuri petroli byose biri kugura umugabo bigasiba undi. Icya gatanu, Iran ifite ubushobozi bwo gusimbura abayobozi vuba. Ibi ni kimwe mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bashakaga gukora, no guca intege ubuyobozi bwa Iran. Hari abayobozi bakomeye bishwe muri iyo ntambara, harimo n'uwahoze ari umukuru wa Iran. Ariko ibintu byatunguye benshi nuko Iran yahise ishyiraho abandi bayobozi bakabasha guhangana n'izi ngaruka zatangiye kugera kuri iki gihugu. Ntihabayeho akavuyo gakomeye mu buyobozi nk'uko bamwe babyifuzaga. Ibi byerekanye ko Iran ifite uburyo bukomeye bwo gukomeza ibikorwa bya leta ndetse n'igisirikare nubwo yaba iri mu bihe bikomeye. Ntabwo byabaye ngombwa ko abaturage bamanza kwigaragambya cyangwa se ngo bamanze bashyiraho igihe cy'amatora kugira ngo ubuyobozi bwongere buboneke, cyangwa se ubw'inzibacyuho kugira ngo basi igihugu kibe kiri mu mahoro. Oya, ariko byihusijwe mu gihe gitoya abaturage bahise babona ubuyobozi bushyashya. Ikintu cya gatandatu cyatumye isi itinya Iran ni uburyo Iran yagaragaje imbaraga mu biganiro na diplomasi. Hano nubwo intambara yari ikomeye, Iran ntiyahagaritse ibiganiro bya diplomasi. Yakomeje kuvuga ko itazahagarika gahunda yayo ya nuclear ndetse ko kandi ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Pakistan ndetse n'ibindi bihugu byagerageje guhuza impande zombi. Ibiganiro byabereye muri Pakistan hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran nayo yagaragaje ko ishobora gukoresha diplomasi igihe bibaye ngombwa. Ibi byatumye benshi bavuga ko iki gihugu kidakoresha imbaraga za gisirikare gusa, ahubwo gifite n'ubuhanga mu mishyikirano gusumbya uko abantu babitekerezaga. Ibihugu bibiri byashoje intambara kuri Iran, ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, byashakaga ko Iran ihagarika kugenzura umuhora wa Hormuz n'ibikorwa byayo byo gutunganya ingufu za nuclear. Iran yabasubije ko itazahagarika gutunganya izo ngufu kuko ibikorwa hagamijwe ibikorwa by'iterambere n'abaturage. Ubutegetsi bwa Trump nta ntambwe bwateye mu biganiro biyobowe n'umuhuza wa Pakistan, ariko iki gihugu kiracyakomeje kugerageza guhuza ibi bihugu ko ari bibiri, ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran kugeza n'ubu zidacana uwaka. Umunsi Iran ni kimwe mu bihugu bikomeje kuvugisha isi yose. Hari ababibona nk'igihugu kirwanira ubwigenge bwacyo, hari n'abayibona nk'ikibazo gishobora guteza intambara nini ku isi. Ariko ikintu kimwe nta wahakana, Iran yerekanye ko ifite imbaraga zituma isi yose iyitaho. Ese ubona Iran nk'igihugu gikomeye cyangwa ubona ari nk'igihugu giteye ikibazo ku mutekano w'isi? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wakunze iki kiganiro, ntibuke gukanda like, subscribe ndetse usangiza abandi iyi video. Ni Sano World Official. Turagaruka no mu yindi nkuru ikomeye cyane. Hasta la vista.